ассалому алайкум бинандаҳои азиз, нашри навбатии барномаи тиловатии ахборо мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. имрӯзҳо ки паҳншавии бемории сироятии коронавируси нави COVID-19 ҷомеаи ҷаҳонро ба ташвиш овардааст, барои пешгирӣ ва бартараф намудани он олимону мутахассисони соҳаи тибби кишварҳои олам талош ба харҷ медиҳанд. олимони Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо олимони соҳаи тибби Тоҷикистон дастгоҳи ёрирасони нафасдиҳии сунъиро ихтироъ карданд ва чанд намунаи онро аллакай сохта барои санҷиш пешниҳод намуданд. аввалин бор ин дастгоҳи ёрирасони нафасдиҳии сунъиро табибон дар беморхонаи ёрии таъҷилии тиббии шаҳри Душанбе озмоиш намуданд. гузориши ҳамкоронамон Муҳаммад Муъминзода ва Маҳмад Саиди Камол дар ин хусус. дар натиҷаи тадқиқоти пайвастаи олимони Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон муяссар гардид ки ҷиҳати кӯмаки бемороне ки аз нафастангӣ танқисӣ мекашанд, як дастгоҳи ёрирасони нафасдиҳии сунъӣ ихтироъ карда шавад. таҷҳизоти навсохт 5 килограмм вазн дошта тавассути нерӯи барқ фаъолият менамояд. ما تصمیم گرفتیم که دستگاه نفسدهی صنعی یاری‌رسانه به طرز مکانیکی کارکرد کنیم و خوشبختانه نزدیک 20-25 روز می شود که این در بیمارخانه یاری تجلیلی مدل یکم کارکرد ما قرار گرفت. با باوری پوره گفتن می توانیم که امکانیتی یک انسانی که همین کار باید میکرد از بین می رود. و اینم فکر میکنم که یکی از راههای پیشگیری بیماری کووید 19 در شرایط امروزه هست. این تجربه را دیگر دولت‌های دنیا را هم داشتند. کسی که پیشتر از ما به کووید 19 گرفتار شد و ما به هوای‌ها نگاه کرده لکن مدل خود ما را استفاده بردیم. با اندیشه مسئولین تجهیزات نفسدهی صنعی الکی در بیمارخانه یاری تجلیلی طبی در شهر دوشنبه دسترس گردیده از آن برای آسان گردیدن نفسگیری بیماران استفاده برده می شود. به ما طبیبان کشور پیشنهاد کردند و آنها تاکید نمودند که یکی از راه‌های نجات مردم از این بیماری و دستگاهی که بسیار هم مهم است برای سبک کردن درد و شدت بیماری این دستگاهی نفسدهی صنعی می باشد. و با این مقصد در بیروی کنسترکتوری اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان گروه کاری تأسیس داده شد و این گروه کاری به واسطه ما همکاری داشتیم و عالمان هم در اینجا تکنولوژی کار کردند، تکنیکا کار کردند و قسما متخصصان ساحه الکتریک و الکترونیک نیز همکاری داشتند و در یک مدت کوتاه ما توانستیم نخستین دستگاهی نفسدهی صنعی را سازیم و باز با مصلحت طبیبان و با پیشنهادی که از جانب بیمارخانه بود آن تکمیل داده شد چندین مرتبه و چندین روز است که در بیمارخانه یاری تعجیلی کشور و فعالیت شروع کرده است و فکر میکنم دستگاهی که ما ساختیم و به استفاده دادیم هم از جهت تکنیکی و از جهت نشاندادهایی که دارد خیلی خوب است. تجهیزات نخستین است. ما تا حد امکان آن را با طلباتی که به ما گذاشته شده از جوابگو نمودیم مورد استفاده قرار داده می شود و باوری کامل دارم که ما در مهلت‌های کوتاه‌ترین با استفاده از امکاناتی که در کشور هست تاکید نمودنی هستم که تمامی تجهیزات و اون عنصرهایی که از آن ما ساختیم و به استفاده دادیم تجهیزات رو در خود تاجیکستان هست. یگان مشکلی دسترس نمودن متحرک حرکت دهنده و قسمت‌های الکترونیک این دستگاه وجود ندارد. یکی از علامت‌های بیماری کرونا که نفس‌تنگی میباشد تجهیزات نفسدهی صنعی برای کمک بیماران سرایت گرفته این ویروس خطرناک به سایه‌ای رسان است. از این رو از روز به قید گرفتن کووید 19 در قلمرو جمهوری تاجیکستان عالمان مملکت به ساختن دستگاه یاری‌رسانی نفسدهی صنعی شروع نمودند که کوشش آنها به نتیجه نماند. همزمان در این مدت دو نوع دارو استحصال نمودند که یکی برای بلند نمودن ایمونیته آدم و دومین برای نیست نمودن میکروب ها در ارگانیسم پیش بینی شده است. این زمان ما دو مواد دارویی نو را با نام های کمالیت که در اساس شیره کمال است و 3 درمانه که از آمیخته 3 محصولات این شیره کمال، امبیر و چیسناک است، سیرپیاز است آماده کردیم به طور آزمایشی و منتظر هستیم بعد از آن که از طرف ساختارهای دخلدار دولتی اجازه استحصال گیریم استحصال این مواد دارویی نیز شروع کرده می شود و تاکید کردن هستم که اساسا این داروها هم خاصیت ضد ویروسی ضد میکروبی دارند دوم برای بلند برداشتن مسئولیت انسان خیلی مهم ارزیابی می شوند. دستگاه نفسدهی صنعی نخستین تجهیزات اختراع نموده عالمان تاجیک به حساب رفته آن به طلبات امروزه موافق ساخته شده است. مسئولین تصمیم دارند که در آینده شماره چنین دستگاه‌های نفسدهی را زیاد نمایند. در یک
ҳамҷоягӣ бо вазорати саноат ва технологияи нав ва корхонаҳои саноатии кишвар метавонем дар муҳлатҳои кӯтоҳтарин бевосита истеҳсоли саноатӣ, яъне хати истеҳсолии ин дастгоҳро ба роҳ монем. пеш аз ҳама таъкид мекунам ки технологияи истеҳсоли ин таҷҳизотро коркард кардем, дар даст дорем ва ҳамон маҳсулоти хоме ки барои сохтани дастгоҳ ҳаст дар Тоҷикистон вуҷуд дорад ва ба миқдори лозима ҳаст. طبق اطلاع طبیبان بیماران کرونا ویروس نو کووید 19 بیشتر نفس‌تنگ شده به دستگاه یاری رسانی نفس‌دهی نیاز پیدا می‌کنند. دستگاه یاری رسانی نفس‌دهی مذکور را عالمان اکادمیای ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان در یک جایگی با طبیبان خودی ساخته به استفاده دادند. محمد مومنزاده، محمد سعید کمال و عیدالله سیولی برای برنامه اطلاعاتی اخبار. яке аз мушкилии асосие ки саломатии инсонро зери хатари вирус ва микробҳои гуногун қарор медиҳад, ин сатҳи пасти системаи иммунитети организм мебошад. агар системаи иммунитети инсон дар сатҳи хуб инкишоф ёфта бошад, организм метавонад бо ҳама гуна бемориҳои сироятӣ мубориза барад. гузориши хабарнигорони мо оид ба баланд бардоштани иммунитет омода гардидааст. иммунитет системаи биологиест ки организмро аз микроб ва вирусҳо ҳифз менамояд. агар системаи иммунитет дар организм вайрон шавад, инсон ба бемориҳои вазнини сироятӣ, илтиҳоби шуш бо аломатҳои фасодгирии устухон, органҳои дарунӣ, ҳарорати доимии бадан ва бемадорӣ рӯбарӯ хоҳад гашт. организми инсон бе системаи иммунитет танҳо чанд рӯз зиндагӣ карда метавонаду халос. бо мақсади баланд бардоштани иммунитети инсонҳо дар ҷаҳон ва пешгирии бемориҳое ки ба воситаи иммунизатсия идора карда мешаванд, аз овони кӯдакӣ дар давраҳои муайяни ҳаёт гузарондани иммунизатсия ҳатмӣ ва бисёр муҳим аст. ҳама гуна омилҳое ки солимиро мустаҳкам мегардонанд, иммунитетро низ устувор месозанд. машғул шудан ба варзиши пагӯйрӯзӣ, яъне дар муддати 15-20 дақиқа ҳар як шахс ҳангоми бедор шудан аз хоб, инчунин тарзи дуруст хоб рафтан, вақте ки шахсият дар вақти муайян хоб меравад, дар вақти муайян бедор мешавад, дар ин маврид албатта яъне ки системаи иммунии инсон, системаи асаби инсон дам мегирад. дар ин маврид албатта системаи иммунии инсон метавонад ки қавӣ ва мустаҳкам гардад. меваҷотҳо дар таркиби худ як қатор витаминҳо, як қатор микроэлементҳое ки барои баланд бардаштани системаи иммунии инсон мусоидат мекунанд, яъне ба монанди себ, ангур, нок ва инчунин хурмо, инчунин гелос, зардолу, аз инҳо яъне ки бештар истеъмол кунанд. истеъмол кардани лимо, чуноне ки дар таркибаш витамини С ва як қатор микроэлементҳое ки барои баланд бардаштани системаи иммунии инсон мусоидат мекунад, аз инҳо метавонанд истеъмол кунанд. инчунин асалро метавонанд бо донаи сиёҳдона, яъне ки омехта карда, аз он ҳар пагӯҳи яъне ки як қошуқча дар дили наҳорӣ истеъмол кунанд. албатта ин метавонад ба системаи иммунии инсон як таъсири мусбӣ расонад. илми тиб исбот намудааст ки иммунитети организмро ягон номгӯи доруворӣ устувор намегардонад. танҳо истеъмоли ғизои солим, тарзи ҳаёти солим, тартиботи дурусти рӯз, хоб ва истироҳат ва обутоби пайвастаи бадан метавонад солимии шуморо ҳифз намояд. зулфия раҳимзода, меҳрӯзи ҷумъа, фирӯзи мусо, ахбор. ба ҳолати 19 майи соли 2020 дар муассисаҳои табобатии мамлакат 3781 нафар зери назорати табибон қарор дошта, 1936 нафар бо ташхиси сирояти коронавирус ошкор гардидаанд. 41 ҳолати фавти шаҳрвандон аз ин беморӣ ба қайд гирифта шудааст. дар як шабонарӯзи охир 641 нафар пас аз гузарондани ташхису муоина дар ҳолати қаноатбахш аз муассисаҳои табобатӣ ҷавоб дода шуданд. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон аз сокинони мамлакат эҳтиромона хоҳиш менамояд ки бо мақсади пешгирӣ аз панҷшавии бемории коронавируси нави COVID-19 қоидаҳои гигиенаи шахсиро қатъиян риоя намоянд. имрӯзҳо бо мақсади пешгирӣ аз густариши бемориҳои сироятӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат тавассути техникаву таҷҳизот, инчунин маҳлулҳои дезинфексионӣ дар кӯчаву маҳаллаҳо чораҳои безараркунонӣ ба роҳ монда шудааст. тадбири мазкур бо мақсади пешгирӣ аз бемории сироятӣ амалӣ гардида, сокинони шаҳрро зарур аст ки аз ҳарвақта дида дар тозаю озода нигоҳ доштани манзили зист ва риояи гигиенаи шахсӣ масъулияти баланд эҳсос намоянд. гузориши хабарнигорони мо.
در ناحیه ورزاب در اساس نقشه ستاد دائم و عمل کننده مقاومت با کرونا ویروس نو کووید 19 کوچه های مرکزی، جایهای سیر آدم و تشکیلات و مؤسسه ها با محلول های بی‌ضررگردانی دیزینفکسیا کرده شدند. این نوبت کارهای دیزینفکسیونی در کوچه ها، نقطه های سودا و جایهای سیر آدمی دهه کوسه‌تراش بالای جماعت دهات لوچوب ناحیه ورزاب انجام داده شد. باید گفت که در دهه کوسه‌تراش بالای ناحیه 230 خوجگی موجود بوده جهت پیشگیری پهنشوی بیماری سرایتی کرونا ویروس نو کووید 19 با محلول های بی‌ضررگردانی تدبیرهای مهم و سریوقتی براه مانده شد. سریوقت راه اندازی کردن تدبیرهای بی‌ضررگردانی در کوچه و نقطه های سودا و دیگر جایهای گشت و گذار آدمان، باکتریا و دیگر ویروس ها را نابود می سازد. این همه تدبیرها جهت حفظ سالمی جامعه و پیشگیری بیماری های سرایتی انجام داده شد. پیوسته بی‌ضرر گرداندن کوچه های مرکزی، اطراف و داخلی بیناهای معمولی و خدمتی از جمله چاره‌اندیشی هایی است که امروزها در جماعت دهات ناحیه ورزاب عملی می‌گردند. باید ذکر نمود که ستاد ناحیوی در ناحیه ورزاب اوید به پرزور نمودن چاره‌های اپیدمیکی برای پیشگیری بیماری سرایتی کرونا ویروس نو کووید 19 با استفاده از تکنیک‌های سوحوی تدبیرهای پیشگیری کننده را به طور منتظم عملی می‌نمایند. با جلب متخصصان ساحه همه کوچه‌ها و مرکزهای سودای حدود دهه کوسه‌تراش بالای جماعت دهات لوچوب دیزینفکسیا کرده شدند. ساکنان را ضرور است که در وضعیت به عمل آمده امروزه بیهوده به کوچه‌ها نبرایند و گیگین شخصی را رعایت نموده خود و اطرافیان را از سرایت یابی حفظ نمایند. نوریدین قربان، خورشیدی عزیز، عبیدالله سیولی از ناحیه ورزاب برای برنامه اخبار. کارهای بی‌ضررگردانی با مقصد بهداشتی و سلامتی ساکنان در جماعت دهات چوبک ناحیه میر سعید علی حمدانی با دستگیری ساختارهای دخلدار در راه مبارزه با بیماری سرایتی کووید 19 و دیگر بیماری‌های سرایتی و غیر سرایتی در بهاران اوج گیرنده با استفاده از محلول‌های خلوردار بی‌ضرر گردانده شد. کارمندان اداره دولتی آتش نشانی و سانیتری ناحیه با دستگیری صاحبکاران محلی اقدام گرفتند که کارهای بی‌ضررگردانی جماعت و شهرک را جهت مبارزه با بیماری سرایتی کووید 19 جهت تامین بی‌خطری استقامت کنندگان دهات دایر نمایند. این نوبت در دهه توده‌بایان جماعت دهات چوبک ناحیه در کوچه و گلگشت و بینه‌های استقامتی تدبیرهای بی‌ضررگردانی دایر کرده شد. طور می‌دانیم بیماری‌های سرایتی خاصیت با شدت پهنشوی را دارند. از این لحاظ راه‌های پیشگیری از بیماری سرایتی در آن است که با نشستن در خانه، کناره‌جویی از مکان‌های پرآدم، رعایت مسافه معین بین آدمان می‌تواند پیش راه پهنشوی آن را گیرد. طور سینای بزرگ جای فرموده است که هرگز نگذارید که ترس به وجود شما غلبه نماید، زیرا ترس مادر بیماری‌ها و ضعیف کننده قوه و مسئولیت بدن است. هر یک ما را می‌باید با صبر و تحمل پذیر باشیم. قاعده‌های درست مبارزه با ویروس‌های سرایتی را اساساً گیگین شخصی را رعایت نماییم. در ارتباط با کارهای نیکی صاحبکاران ناحیه همچنین و شخصان نیازمند و کارمندان طب که در این شب و روز برای حفظ سلامتی و پیشگیری بیماری‌های سرایتی سر و کار می‌گیرند کمک یک وقتینه دسترس کرده شد. چاره‌های بهداشتی در مرکز ولایت ختلان شهر باختر باز هم پرزور گردانیده می شود. با این مقصد از حساب بودجه دولتی مبلغ‌ها جدا گردیده انشاءات اساسی با مواد داروواری، کیمیاوی و دیگر وسایل ضروری طبی تامین کرده می شوند. همین است که قریب هر یک شبانه روز با استفاده از مواد فراوان ضد ویروسی تدبیرهای بی‌ضررگردانی در کوچه و محله‌های شهر باختر راه اندازی کرده می شود. زیاده از 500,000 سومانی مبلغ برای خریداری نمودن نقاب ها، دستپوشک ها، خلط ها، داروواری، خلار، محلول آنتیسپتیکی و دیگر لوازمات های ضروری، مبلغ های ضروری جدا گردیده ایستاده است و تا امروزه در سمت مبلغ گذاری اگر مشکلی وجود ندارد. از روزهای نخستین پیدایش این ویروس مرگاور در جمهوری تاجیکستان شهر باختر تدبیرهای بهداشتی را پرزور نموده جلب تکنیک و متخصصان خواجگی منزلی کمونالی، مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی و شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر باختر به طور شبانه روزی تمام کوچه و محله های مرکز ولایت به ضرر گردانیده می شوند. شبانه برآمده که رفت آمد کم می شود در شهر. تمام کوچه های شهر از آن جمله کوچه وحدت نزد میدان سومانی، نزد میدان باباجان غفوروف، اینچنین کوچه بربد، محله های از درآمدگاه شهر باختر سر کرده تا چهارراه بازار حاجی شریف همه شبانه ما تمام کوچه ها را با گیپاکلارید 65% به ضرر گرداندن شستشو می نماییم راه ها را و
این کارها باید ادامه دارد. در همین زمینه اقدام‌های آبادانی و سازندگی با مردم پیش می‌روند. کارمندان اداره راهسازی شهر باختر به تعمیر جاری راه‌های کوچه و محله‌ها شروع کردند. طور اطلاع دادند چنین تعمیر جاری راه‌ها در کوچه‌های وحدت، صدرالدین عینی و جلیلوف به سامان رسانیده شده است. имрӯзҳо баробари ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон вазорату идораҳои дахлдор ва соҳибкорон ҳамчунин сокинон низ дар раванди тадбирҳои пешгирикунанда вобаста ба паҳншавии вируси covid-19 бетараф намуда мувофиқи имконот саҳмгузорӣ менамоянд. дар ҳамин радиф сокини деҳаи ҳилолии ҷамоати деҳоти ҳилолии ноҳияи хӯросон шариф зиёев ҳамчун омӯзгори соҳибтаҷриба давоми беш аз 30 сол дар ин соҳаи пуршараф кору фаъолият намудааст. дар пайравӣ аз иқдомҳои башардостонаи роҳбари давлат муҳтарам эмомалираҳмон дар фароҳам овардани шароити лозима оид ба мубориза ҳиссагузорӣ намуд. ӯ ҳамроҳи аҳли оила ва фарзандон тасмим гирифтанд ки маоши якмоҳаи худро барои харидории маводҳои пешгирикунандаи зидди бемориҳои сироятӣ хусусан коронавирус ҷудо намоянд ки ин иқдом аз ҷониби кормандони соҳаи тиб ва ҳамдиҳагонаш хуб пазироӣ гардид. тавассути оинаи нетбук мо баромади ҷаноби олиро гӯш карда ба чунин хулоса омадем ки бо фарзандонам якҷоя маслиҳат карда деҳаи худро, кӯчаи худро, муассисаи худро, якмоҳа маоши худро барои саломатии аҳли деҳа хароҷот кунам. воқеан ҳам имрӯз аёме мебошад ки ҳар як шаҳрванд бо ҳисси баланди ватандорӣ ҷиҳати саҳмгузорӣ дар анҷом додани корҳои фаҳмондадиҳӣ безараргардонӣ ва дар амалҳои тамизкорӣ масъулияти бештар зоҳир намояд. қобили зикр аст ки вируси нави covid-19 ки имрӯз ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст дар ҷумҳурии тоҷикистон низ баҳри пешгирии хуруҷи он тамоми чораҳои дахлдори зидди эпидемиявӣ андешида мешавад. илова бар ин тибқи тавсияи мутахассисони соҳаи тандурустии ватанӣ ва сатҳи ҷаҳонӣ ҳар як нафар метавонад ба анҷом додани оддитарин амалҳои беҳдоштӣ бар зидди он мубориза намояд. дар амалигардии иқдоми мазкур бо дастгирии масъулини мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи хӯросон ва дигар бахшҳои марбута корҳои безараргардонӣ дар кӯчаву роҳравҳо ва манзилҳои истиқоматии сокинони деҳаи ҳилолӣ гузаронида шуд. аз устоди муҳтарам зиёев шарофиддин мо миннатдории худро баён мекунем ба он шахс ки аз маоши моҳонаи худ дариқ надошта ва хотири пешгирии бемории сироятии коронавирус бо маҳаллаҳои безарар гардонида ва тамоми аҳолии худро аз ин беморӣ эмин нигоҳ бидорем. аз рӯи иттилои масъулин ҳамин гуна тадбирҳои саривақтӣ дар дигар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия низ гузаронида мешавад. дар ин баробар гурӯҳҳои корӣ дар деҳу рӯстоҳои ноҳия тавассути усули хона ба хона миёни сокинон корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида вобаста ба риояи ҳатмии гигиенаи шахсӣ, нигоҳ доштани тозагии муҳити хонаву коргоҳ ва дигар омилҳои беҳдоштӣ маслиҳатҳои муфид медиҳанд. худойдоди раҷаб, искандари саид, ноҳияи хӯросон, ахбор.